أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تماشوان هجا سلام خدا رحمت و برکت خدا سروا به بله ایرو جاره کدیتره امج برنامه فقه جیانه الحضور آونا میوانی من سیده ملا انوره سیده حاضر اوجد حضور ودايا سيدة غلام بخيرات سر شعوارات خدا الوبا خدا جو راضي به باش ان شاء الله سيدة الحمد لله خدا جو راضي خدا جو راضي به ان شاء الله. تماشوان هيجا وككون جيد زانن ام سر برنامه خدا البحثه غزه تين الزمان جبوكو جبيرا منتشي دائما دروجا مدبي ام هر حفتي ماگو امی دو قرآن دا سنت دا خدای تعالی واسیونیستی هانی که چاوج مرا دایا ناس کرن امی وصف وای بقرج وصف وانا کی نجس امی بین الزمانش بو ملت ما و مناسبت ده نزیکتر واناس بکی خنا کو هیج شر وانا کهبه سیدا غلام حفتیا بوری ملسر بحثا وانا کو بخودی ربری هر کسی کو بخودی را خیانت کرنا و افتراء خودی کرنا و ببختی خودی کرنا شو عصنا بس وایلی بلی وکو املواد میزین صد آیت قرآن دا کو به پیغمبر خدا را جی خیانت کرنا اوانا که و معنی دا گلک آیتنا معلومه فقط و انتخوازن شماره بجم کرتای سیدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معلوم خدا عز وجل للعنة القرآن الكريم دا تبازد آيات هذا لعنة اليهودية خندية أو قص لعنة الشيطان نخندية خيط على يهودية كريه ميمون كريه دومس جغيني يهودية مقوم كي ملت كي بوبن ميمون بوبن دومس تينبونه خدا بل لعنهم الله بقتلهم الأنبياء بغير حق لعنتا خدا الوان باك بقتلوان أنبياء قتل كن بغير حق يعني مثلا حزتي زكريا قتل كرن حزتي يحيى قتل كرن حزتي أشعياء قتل كرن سببك حزتي يحيى د أخلاق خدا د مرحمة خدا د شفقة خدا نمونه بود إنسانية دا إذا يكي بنو إسرائيلي بقيزة بري خراد زوجة حزتي يحيى جراد بين نجائزة مهرته وقيزة بري تلهب نابه وديا قيزكي خوزة تشا قيزكي خوزة قيزكي خوزة بيرال زوجة قيزكي جراد بيت تشز مرات متخوزي دبي السري يحيى اشتاد خوزة يحيى نخواست يكون بهبرا بزوجة خوزة مسري حزتي يحيى عسكر تشين حزتي يحيى ضربت كبد داركي بدنا داركي كقولة رابن دار تبي حزتي يحيى خيزار تكن ويدبرن حزتي يحيى حزتي أشعياء حزتي زكريا مثلا بيوي شهيد كن پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبي روكي دا يهودية 313 حب أنبياء والدعوة جي إسلام دا كشتنا حتى نيفرو وجنيفرو بيباجي تشونا دكاني خو كرنا باقلا خو ماقلا خو عيشي خو فروتنا يعني مثلا خدا في ظلمان كبدست يهودية راتينا مثلا أنا فاتحة خدا أمد بين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أمتك الإسلامي نيزي 2 مليار عالم إسلام كزبانات تقال ميشتكن دبيجن اهدنا الصراط المستقيم يا رب هداية ما بكي بالرياء مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط وان كسك تقنجون نعمت لوان كريا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم نرى وان كسك تغضب لوان كريا كو يهودين ولا الضالين كو خريستيان مثلا يهودي وخريستيان إيرو خريستيان تري مثلا نابنا يهودي وخريستيان اي بي اختلاف هي يهودي
مثلا دبن حضرت عیسی غیر مشروعات دنیای خریستیان دبن حضرت عیسی خدای میه و یهودی جی دبن حضرت عیسی موی کشتیه خریستیان دبن حضرت عیسی یهودی کشتیه دیسا بنیره بعضهم اولیاء بعض ده على دین حق دا دین اسلام دا هنکی yardımcı hınka ana kuvveta Yahudiya ku ve zulma ku dike sabiyat kuje pirekat kuje seyfilat kuje insan hastaxanadat kuje bu kuvveta Amerika ve İngiltere ve Fransa ve Almanya ke ku Hristiyanın. Mesela vana Hristiyan Yahudi kuvveta ku tevveki İsrail'e mehya kirne. İze İsrail ev Xwedê Teala bi destî ratîne ku vê zulmê dike ji bo xatirê cezayê wî daha mezin bibe. Ji bo cezayê wî di cehennemê de û di dinyayê de ji bîîzna Xwedê wê Xweda ceza bide ke ew ê Xweda cezayê wî mezin bike, cezayê wî zêde bike, ew ê bi felaketkî mezin Xwedê Teala Yahudiya û Amerîka û İngiltere û Fransa û İsrail ew ê Xwedê Teala wan bîîzna Xwedê imha bike û Xwedê Teala wan yox bike. عبرت ببین عبرت جب بتونی کائنات. دجوار راضی بسته. هیچ ماش خودت وقتی که نزدیک دارم سر بچه‌وی خواهی حد قطعنی که ان شاء الله تعالی. سیدم سعد و هب تلفن کی مهیا. کرم که. جار زرومه تماشاوانه کی مثال خطه. الو. سلام علیکم ایوار و بخیر. و علیکم السلام. خود جوار راضی به خود خیره بدیوار. سلام آمد سیدای ملین و راز جوار سیر جرای. و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. خود جوار راضی به کرم کن. شیء حب سوریه مهون سیدای من. کرم کن. سوریه من اول زکات مهیه یا حواله کی یا انشاءاتی. انبیا معاره کی جمله کی اوجی مفتی پرسیبو. همسر حسابی پس بیاد ساید کن ددن اوا چانه زکات وی هم یا هیا و هم جا انشاءات هیا یا انشاءات هیا همسر حسابی میا ساید کن پس ساید کن ددن دکام استعداد پرسن انشاءالله سوریا دنیا جی بله روزیا کو مرو گورسکا در حساس به نگر گورسکا جی زور sonradan naygırtını eva çavadı ve akamuji persen inşallah ya sosyalci merv ve araba özürlüya kuser ciya xo babe xo digre merv peri üddil ci babe xo mezed ki ama paşe da eko qel diya xo babe xo meze nakin qe peranadın ve arabe davdkind be ava hakimeyd be arabe daye بله. تمام اما سیدا پرسین ان شاء الله سرچاوی من مانت خودم خیر سلامت اهلا وسهلا شمیردین اجی تماشاوانه کی مسال خطیا الو Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Seyda Türkçe sorabilir miyim sorumu? Buyurun. Bu katılım bankaları ile ilgili bir sorum olacaktı. Buyurun. Katılım bankalarında malumunuzdur ki para olarak vermiyorlar. Ev veya araba alacaksanız evi onlar alıp veya arabayı onlar alıp size satıyorlar. Artık üstüne karlarını koyarak. Evet. Merak ettiğim şudur. Hiç geciktirmesek faize tekrardan faiz olmuş olmuyor mu? Bu birinci hususun. İkinci soru da şu hocam. Katılım bankasıyla biz çalıştığımız vakit orada diyor ki geciktirirsen şu kadar ekstradan ödeyeceksin aylıklarını geciktirirsen. Bu da faiz olmuyor mu hocam? Hiç geciktirmezsen faiz sözleşmesine imza attığım için bu da günah oluyor mu? Soralım inşallah Seda'ya. Olur teşekkür ederim ben hocam. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Biz Kürtçe cevap verebiliriz buna değil mi? Evet hocam. Tamam. Allah'a emanet olun. Seyda meyvane meyku dibe zekata mey miyahaya و inşaat işi inşaat acı demek etkin. Ama zekat el seri miyah hasebtkin و bu şekilde havradardın ma çedbi. Çenabe ana zekata inşaatı mesela inşaat çen daire ve evi mesela hatbe çi derece evi salih hesabkin luguri derece ve fiyata ve çiliyek der. Bəli. Mesela vakta ku sala dini
مثلا daha zêdetir bû, daha fiyata wê zêdetir bû, wê gorî wî derxin. Çiliyê wê yek derxin yani. Yani mesela ya mi mesela ew jî çiliyeke 121 hê dibe di do. Yani imkan ser hevdu hesap kırın. Zekat ayrı bide ve ayrı bide. Evet, ayrı bide, ayrı. Bele seda ev persekaviye duajı dibe insan ki kuj gorçke xwe nexweş bê di gorçek zuwa dibe hinga ku avê nexwe falan û nikare rojiya xwe bigire û wekî jî nikare bigire ticara jî nikare bigire wê divê rojiya xwe çawa kî bike. Ew rojiya xwe kefaret bide. Wextê ku nikare be rojî bide ew ê royê feqîr kî قدری که فقیر کی خویب که مثلا علمای بری گفتن اوی کلم کی گنم ده کلم کی گنم آنا خوی تذهیب دبی به فتوا نایدانی اوی مثلا فقیر کی سری صبی و ایوار خویب که تیر بکه اوی مثلا اندی مثلا نانی بده لگوری کلم کی گنم بده که اوی پی خورنی بده که گوش بده که ترسك بدي برنج بدي كي بوي هواي بقدر كي إدارة يفا أوي ويخيب كي. بس لا أو كوي جهابو ديزدقو مثلا وان عربي كسر أمش بافي مرو أزرليا صار نافي ناكي مرو دستيني يك خدمتك إيش خزاتن إيو بقى كودمري مثلا قف عربي جوار دميني يك خدمت نكرنجي أولادي يك خدمت نكرنجي دعوة في عربها هنيك كلمة أفتشاوس. ایک دعوا عربی کن او تشتی کیم استندیه مثلا دولت کیم جرا حساب که آدوی دا پاراوان چقاب که و دوی داد که بله سلام تا ما شوانه کی ما استانبول سرخطی موی هلدن سلام سعدا وهبی الو buyurun الو استانبول دنگ تلویزیون آخوان کیم بکن هم تلفنی ببر خبرتم خیر آخوا. تمام تلفن خبر بدم. کرم کن. السلام علیکم. کرم کن علیکم السلام و رحمت الله کرم کن. مكيم كريه. إيه ده بيجن کرم کن. إيه ورا بخير. وده خير يبدي ورحمة الله وبعفي واسع. سوري كما هبو. کرم کن برساخو بکن. سيدا. ده روجي جمعة بتشن جامية. بله. جامعه باشه ما خدمت جامعه باشه همین ملت در برنمیشته که او سبب آبی هی تله چاوده به ون چی وید پرسن و گوی او کاوی چیه؟ یک جیر yani millet nelcan ilahi به موزیک دبیشه باقی کلمه گهداری بکا یا جامعه کلمه گهداری بکن ما پرساو تازه فهم نکر ملت الجامعه جدر و ود سکنه نای نوا جامعه تگو ما چی دبی چی نابی yani derler meclike اره خیر abi هی خیر abi tamam ya dua dua ji mesela ilahi dibêjin davatta da o müzikle de tamam em çi dixwazin sonra me ev yani wen çi venat persin tamam ون دبي ما دعوت هذا إلهية مرود كارب البرمزيك إليه ون فيت برسن فيت برسن تمام أمي برسن إن شاء الله تمام سرچاوه من أمانة خدا بم خير وسلامت بن ديار بكر جي تماشاوانه كي مسار خطي ألو ألو ديار بكر ألو كرم كن Selamun Aleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hocam kurbancı pertine onun için kurbancı kerem ken und xwazib Türkçe kerem fark nak. Yani kurbancı pertine bana bu gote. Kerem ken. Bu promosyon parasını biz borcumuza ödeyebiliyor muyuz acaba? Bir soralım Seyda'ya. Yani borca karşılık ödeyebiliyor muyuz? Seyda'ya soralım inşallah. Peki. Tamam hocam. Allah'a emanet olun. سدف تماشاوانه می کوجمردین تلفن کربو تدید بیت خاطر بانقاسی خنگام و بخازخانی کی بکره و عربه کی بکره پرانا دمروف ونا که پرسید به کومروف مثلا و تقصیه گجکترمیش نکی ما تفلیوی قاسی محصوره که هی کوم بارا بازار معذوریت مثلا او کدا مثلا جبوك بازار فايزي تكرن كنت جيش مش بكيت فايزي بدي مذهب إمام حنيفي ده
إمام الشافعي ده بي بطالة هما مذهب إمام أحمد بن حنبل دبي كن نكه فائزة زرارناك مثلا تأخير نكه فائزة الزماني يدا بده زرارناك مثلا وقت که فائزة مثلا قاتلن بانقالري لسر مذهب إمام مالك دبين هنكي أوك جيدستينن يعني بس komisyon parası. أو كجي دستين ددن فقيرة كجي ناخن أو جي حلالة. بله سيدا. Gerçi o fikirde bir mevku mesela ambejin taksiteme iyice gecikmiş bebin. O gecikme paya ku destinin faize ne faize? أو مثلا gecikme و faize. Bele seyda. Lakin mesela merv gecikmiş bike merv ke faize. Merv neke merv nake faize. Bele seyda. تماشاوانه می دیتره گفت بو روجاینا جامی واله یا و ملت تیج در وفات سکنی و ما خیراوی هیتونه یعنی سانکی وقت کو بیگاوا کو نون جامی او خیرات جامی جوارته نای خیرات جامی مساتید به جامی واله ناین جامی لدروال میشکن لدروال میشکن جامی واله به خیرا جماعت جوارتونه مثلا کو 300 متره yani imam dur bin mecavans xo qabul nabe kud hundre camiye dabin çıqasa nabe navan imam dur bejil mecavan dibe lakin derva camiye bin 300 metre nabe navan imam da çevel mecavan qabul nabe bale seda Pırsaviyet dua jid bir davata da ev ilahiyetine gotun müzik eşliğinde ilahiyetine gotun maqi avana دعوت هذا مثلا مذهب جمهوري اف müzik حرامه مذهب امام مالك دا امام داوود دا پر عالم عصري دا بيرك ومير نابهب دا تنبن البري اسكي تنبه حلاله جبروي هاي بروي فتوى هنكي حتى ايرو مثلا müzik بسبب هيجانا خورتا كو سروا سوز müzik يعني شو القارشي مثلا هنكي كواني تشتي حرام تكرن مثلا بكلامه او قدقوتن و تشتيك وانا القارشيوان وانا في او كي كرنج بو خاطري كبري جنجلقا بدا في آلي بوي هواي تشكينا يعني اصلا سيدا اف حيلك جد ورده تنازغلا مثلا تدي واني جاهلي كوتين كرن كسنا بحلال حرامه اللي بلي هركس اشتراكتك اما هنگاكو الهي بيش بوكو بكفنا بيشافيدا يود بما الهي ودعوات يعني كأنه وجبوكم ملتنا شيء ناكش حلبكي إلهي مثلا يعني مثلا إمام مالك إمام داود يوسف قرداوي عالمي عصري دبين مثلا دعوة دا كيف كرن جائزة وكيف كرن مثلا كد مزيكة اللي ندبر بيرك ومير نام هفداني من ومثلا إشكينا يخورن حرامي البرداتنا بزراناك بلشت İro özellikle mesela daveti ve daveti İslami buna sebebi ki tebliğ işi yani tebliğ yani mesela bu bir ortaya koymuş delal lahviyat da o gibi kodur da genç prioriten mesela pri genç bu bir hay mealdeki seda tamaşavanı mı diytire kuş Diyarbakır garıya bu Türkiye yalnız o ki kurmancı film tıkam kurmancı abayı bidin debi ev perikuş promosyon jmaratin mesela deyne mehaben am bidna deyne xwa جائزة نجازة نجائزة بنرى بري براماسيون فايزة معاشة إنسان جبو منفعته خون كارقلان مشبكه جبو منفعته خويا شخصي بجاز كومر دكرم از حقي جريان دم از حقي نظام فيرجي دم تشتكي منفعته خدا كارقلان مشبكه بله سيدا تلفونك ما هيم سعادة وهبج أرزومي ألو السلام عليكم ورحمة بخير سيدة. وده خير يبدأ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سرچاوا كرم كن. سيدة مسوري ki me bu gavadın mepersi menet açıklamayı eline de. Eva seva Arabi kulser özürlü adıdın. Tamam. Çünkü eva Arabi şahsi ku kariyiz biraydın ayrıye. Bari. Evli nekhoşe mezedeki. Ari. Artı eva nekhoş acı notere da sözleşme çeydi ki eva la men lemme mezede ki ezmerimci Arabiya viyayı pişti mernavi van biraydın resmi olarak ku müracaat bıkkın hakiki vanad bir Arabiyada heytune zaten eva Arabi evi la xo be peri xo kariye
يعني ام بيجن بصاغيتيا خوا اوي بافي قوتي اف كريم المد ميزيني قافا از بمرم جيد بي مرا بلا اف عربه جوي ربي بهبر وصا خبر دانا بله ودبي وفاتا وينا كده براي ديت كارن جي استفاده بكن لكن نو سوا وصاغو اره عين امديس السيدة برسن كرينا عربي داجي قاتقيا وانيدا چه نويه تمام ما فهم كر باشا ان شاء الله تمام هذه سرچاوی خیر و سلامت بین امانت خدا بین خدا راحتی بدوا İstanbul تماشاوانکی مهیا الو İstanbul Alo, selamünaleyküm. ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Buyurun. Hocam nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Allah iyilik versin hepimize inşallah. Allah razı olsun. Hocam ben bir şey soracaktım da. Buyurun. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim okurken hani örtünüyoruz biliyorsunuz. Evet. Benim bir tane kızımın hocası söylemiş ki yani Kur'an-ı Kerim okurken örtünmek zorunda değiliz demiş. Günah değil demiş. Yani ben de dedim ki hayır dedim. Yani biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim ayetleri muhakkak örtünmemiz gerekiyor. Nasıl namaz kılıyorsak örtünüyoruz. Ondan sonra hayır demiş. Yani örtünürsek iyi olur demiş. Örtünmezsek de bir sakıncası yoktur demiş. Yani bu da benim aklıma takıldı. Acaba ne diyeceksiniz diye. Yani cevabınız ne? Biz Seydam'ıza soralım. Siz de bizi takip edin inşallah. Seydam cevap verecek. Evet bir sorum daha var. Eşim de konuşmak istiyor müsaadenizle. Buyurun. Selamünaleyküm Seyda. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. İbare ve hayır, Xuda xeyre ve Xuda xeyre bide ve rahmet de babi ve keremkin. Seyda, Suudiye kami dinaya ka amanet bamine şehab daire ne? Xoyil Almanya'ya. Beli. Cedava skrejiya hanek dersin azne kidna tıkme az komisyon dısinin ev caiz yani ma. Emeş Seyda pırsı inşallah. Tamam, ibare ve hayır. Ser çavim, ser çavim xeyr ve selamet. Allah'a emanet sahib. Seyda eftemaşavane ma tedid bi özürlü aracı herhalde ved beji وەکو کوژی گۆداری کرد دبێش خوا هینگاو کو مەکڕیە ژی ئەوی کوڕێک و باوێ خۆت مەیزێنە یانی باقجیتی سەرناویویە ئەوی و باوێ خۆت نافەفدە کڕیە و باویژی گوتیە گاوا و ئەس بمرم ژی خۆ زاتەن وانێ دی تشتێک نەخستێ تێدا ژوی کوڕێ مرەیە گۆر ئیفاداوی ناکی پەی کو مر و پێدا ئەم بێژن ئەف برایدی ترێ بێ باوێ مەبوو ئەو عەرەبا سەرناویوی بوو أمجي أرتاغي عربينا كارو صافيش وتشز أنا أو نكارن لكن مثلا عربة تريليون كيه عربة مثلا جوي سرناوين نخواش ددي بين صديق ديك أو بين صديق كيما كارن دعوي مثلا وي هنكي جيب كوجي شكو حقي بافي وايا الحمية الحمية تتاوي إن شاء الله هاتا فهم كريش ترى تماشواني مجي بلي تماشواني من اسطنبول دبيجي بتركيب بلكي اف خوشكامه تشتر فهم بكي دبي انجاكم قران تخوينا متخود نخمينن خوجك كقزام هيا قوتي نا لازمون خو بنخمينن مرو خو نخمينيجي مرود كاري قران بخيني ونشد بجنا انا خوازت تركيا او كي بكن şimdi mesela bir kadın kendini mesela örtünse o erkeklerin yanında olsa, görecek bir şekilde olsa örtünmek farzdır. Ama Kur'an-ı Kerim'i okuduğu zaman örtünmek farz değildir. Mesela adabdır. Kur'an adablarından örtünmek, mesela diz üzerine oturmak, Kur'an-ı Kerim'i göbekten yukarı tutmak bu adabdır. Mesela bu adabları riayet etmese de olur. Lakin mesela örtülmese de Kur'an-ı Kerim okunabilir. Bu şartlar ki yabancı erkekler onu görmesinler. Evin içindedir, tek başıdadır. Evet, Kur'an okurken örtülmesi şart değil. Örtülmesi şart değildir. Ama insanlar varsa, yabancı erkekler varsa zaten her halükarda örtülmesi gerekiyor değil mi Seydam? Örtülmesi gerekiyor, evet. Yani örtülmek her zaman farzdır. Evet. Ama Kur'an okurken kimse yanında yoksa kendi evin içerisinde farz değildir. Farz değildir. Adabdır. Evet. Adab Kur'an'ın adabından. Biz yine de aslında Seydam tavsiye edelim mi bu bacımıza? Tabii yani yine örtünsün. Örtünsün yani. Adabdır. Mesela bize adabdır. Adab Kur'an'ın adablarından diz üzerine oturmaktır. Kur'an-ı Kerim'i göbekten yukarı almaktır. O mesela evet. Böyle şeyleri riayet etmektir yani. Evet bu İslam'ın terbiyesidir. Zilamevi dibêjî dibê
بینایی که دستم دیا خودی ویل اروپایا دوا دایره وینا که از دم بکری هنگام که از دم از کمیسیون دستینمش کراجیا کمیسیون کارابستینه کارابستینه وقتی که مثلا سنر دابستینه لگوری مثلا شرط کمیسیون چوی بستینه کارابستینه یعنی هیا خودی خانیجی تونه بیجی سیدا تونه بیجی وقتی ازیت پیرا ببینه کارابستینه خدمت اکید که بله زولم مساعده و هبش İzmir'e تماشاوانه کی مایا الو Selamun Aleyküm hocam. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi Hayırlı ve yayınlarınız olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Ben Türkçe sorayım. Seydanız Kürtçe'de cevap verebilir hocam. Peki buyurun. Hocam şimdi benim amcam evlidir. Kaç seneden beridir hani tüp bebekle de uğraşıyor. Çocukları olmuyor. Hamdolsun benim çocuklarım var. Ben de hanıma diyorum ki hani bir tanesini biz yani ya yeni doğacak olanı veyahut şey olanı verelim. Diyorum hani bunun sevabı da vardır. Hiç olmazsa onlar da belki gerçek çocuklar olmasa da bir anne baba duygusunu tadarlar. Şimdi diyor hani belki bu günah olur. Bunun hani sevabı da yoktur. Eğer evet. Çocuğu İslami bir ahlak üzere yetiştirmezse diyor belki vebali bizim boynumuza olur. Ondan dolayı da istemiyor hocam. Bu konuda hocamız bizi biraz aydınlatabilir mi? Seyda inşallah soralım olur mu? Allah razı olsun. Allah da razı olsun. Allah'a emanet olun. Yalova, alo. Yalova televizyonunuzu kısın, telefonla konuşalım daha iyi olur. Evet. Buyurun. Alo. Denge televizyona hakim kin em telefonu babra haberdin. Şey bu? Tamam. Keremkin pırsa hopkin. Nala evara bخير. Kude xeyre bde ve rahmel de babi ve kude jwarazi be inşallah. Kerem. Nala خودش راضی به لورا همه که انسان گنج etme insan etme telefona ki da oyun hayat televizyon. Bale. Yani jüy telefonda oyun da para kazançkarın dinine mala xwa mesela bedene cumhurdarı xwa bedene misafir xwa misafirti malawan lon xwa ab xwa xarın xwa mesela ab çane yani ab halala harama bir telefonu kazançkın ay soru musun baş ama person seyda inşallah خودش راضی خودش وجه راضی به شما من خوش امانت خدا به سرچاوه مهل و سهله سیدر تماشاوانی مج İzmir'e ku garya دبي أبي مزاروكي وتنن تو بابك جيت كن ماكن شين أبي خدت على أولادنا صالح بدي وعول فقط دبي زاروكي أخوكو مثلا بيلك أخرى قوتيا أم بيجن زاروكي ما يكون شيء وهذا يكش فناك أم بدني دا يعني أم بيخدان خير دبن نابن سواء أو زاروك نسر تربية إسلامي ورنا مزن كرن وبالي بستوم ديا نستوم ديا ويخص لسه توصية كزولا يعني كارن وأولاد كي خو بدن مثلا صدقة ولا رق بدن ويمروي لكن وقت أولاد عقلي هات سريوي جرب بيجن ديو بابته حقيقي كينه جرا بيجن بله جودش sorun dertin mesela ne bيجن ديو بابته كينه صبي مازن دبو هي پاسي بيد حسك ديو بابي باسقانه مثلا يجي ديو بابي خود خيدن بله زغال پeki سده از عفوا مثلا ام بيجن دا آبي خوا و آبي وي حساسيتي وي إسلامي تونن و او زاروك نب تربيه اسلامي مازك كو انديشه كي وصاحب يجي بلا بدي بلا ندي والله كو صاحبه غير نديك تهلك يعني اما كنت نب تربيه اسلامي راكه تربيه اسلامي çünkü بله باف بمره دي بمينه صبي حتى حفظ صاليل با دي بمينه اما دبي كو دي فاسق به صبي بخرابي راكه نايدا انجير بله سيدا ان شاء الله حتى فهم كرن تماشاوانی ما سر تلفنیه باطمانی الو دنگ تلویزیون آخو باطمانی دنگ تلویزیون آخو کیم کن حتی اون کارب تلفنی مهبر خبردن الو کرم کن kolay gelsin abi. Allah razı olsun sağ olun. Bazenler arıyorum abi. Ben namaz kılarken abi şeydir ya unutkanlık bende çok var. Namaz kılıyorum bazen öyle şaşırıyorum oluyor mu acaba olmuyor mu bir istedim sorayım. Tamam Seyda'mıza soralım. Tamam. Tamam sen Kürtçe anlıyorsun değil mi? Tamam teşekkür ederim. Tamam. Efendim? Seyda Kırmacı cevabat abde tefim ki. Anlıyorum amca. Tamam tamam serçava me pırsın amaneti Xuda inşallah.
اسطنبول تماشواني ما سر تلفوني. الو اسطنبول sanki خطی کرد. İstanbul alo. Alo. Buyurun. Merhabalar. İyi akşamlar. İyi akşamlar canım, buyurun. Ben İstanbul'dan arıyorum. Tamam. Buyurun. Aslında benim size bir sorum olacaktı. Tamam, buyurun sor. Sizlerden birisi hiç Kur'an okumuyor, namaz kılmıyor. Evet. Mesela kötü şeyler içiyor. Şimdi oradaki Mekke Medine'ye gitti. Onun Mekke Medine'si kabul olur mu? Yoksa olmaz mı? Tamam, soralım. Seda'ya soralım, olur mu? Olur. Tamam, Allah'a emanet ol. Allah-u Teala seni salihlerden eylesin inşallah. Tamam. Seyda eftemaşavane meyku dibe ser telefoni لیست کاد لیزن خورد و جوال لیست کی هانی که پرا کارت کن اف پری هانی که دونه زارو که خول مالا خو مصرف کن ما پر حلاله نه حلاله اف پرا جوان را حرامه بله سیدا او پی گناهکار لکوی پری قازانش که گزار کیوی پیره که جوی پری پی وقت نبه که جی بخون جی را بخون جوان را حلاله لكن قنات استيبابي ده مسافري بخون مسافري بي بقدر خورنا وان كد مالي ده حلال هبه او جي كارم بخون. إذا مثلا أم بجن أو ليستك ولا ليستك كحرام بمثال احتمال تدي أزن زانم فقط أو ليستك كد ليزي نتشتكي كو أم بجن يعني حلال بس فقط حلال. أكثر ليستك في زمان حمي دبنا السبب خرابية مع الأسف ما. يعني أكثر طبيعي أكثر حرام لكن مثلا بالشرط نيم مثلا يعني بتلفوني اوتكا والقارشي ببازار بدنك حلاله. بله سيدا. تمام سيدا. سر خط شانلو عرفا تماشاوانه ki هي. Alo. Alo, selam aleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar hocam. Allah razı olsun, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Benim sorum şu yönde. Depremde daha önceden yıkılan bir ev var. Evet. Bir kimse işte o anki hani duygularla kalkıyor. Hile mi diyeyim artık yalan mı diyeyim. Diyor ki benim evim de depremde yıkıldı diyor. Ve hak sahibi olarak ona da bir konut yapıyorlar. Evet. Konut teslim alma zamanı gelmiş. Daha borçlar ödenmemiş. Bu kimsenin bu konutu teslim alması caiz mi? Yani evi yıkılmadığı halde evim yıkılmış demiş. Ona konut çıkmış. Aynen. Onun için helal mıdır değil mi? Tabii bunu hani teslim almadığında sonuçta bir geri dönüşümü olacak. Veya satılıp geri aktarma veya başka bir hak sahibine de devredilebilecekse bu kimsenin hani borcunu öderse dahi gidip bu şeyi alabilir mi? Tamam, Seyda'ya soralım inşallah. Tamam hocam. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet. Juvani temaşavane kime sarkateye. Alo. Alo. Buyurun. Buyurun. Hocam. Buyurun, sizi dinliyoruz. Buyurun. Sesim verildi mi? Geliyor, sesiniz geliyor. Sizi dinliyoruz. Hocam benim sesini kısın. O şekilde daha iyi anlaşırız. Hocam telefon de. Buyurun bacım. Biz sesinizi alıyoruz. Siz konuşun. Peki. Düştü herhalde. Seyda dise tamaşavanı me ikuş batmanı geriya. Dibe az المجا خدا az unutkanım. Yani çad rekat kiriya. Falan tuştxondiya naxondiya. Unutkanlık mırahaya. Dibe durumu da çöpküm yani. Ya hatta karbe evi mesela rk'atı xu bizmire. Karel peşya xu tezbiki deyne rk'at ki kiru ve habki ayrı bki. Deste xoli habki. O mesela Fatiha'yı xu كجبير بك حتى هات بيروي بخوينا كنا هات بيروي مع سلات. مثلا ركعتي خدا بيجن ركعتي غلط كرر خدا إما بيا جري خبيا هندك بقري سيدا وبيجي مثلا بيجي مشاركر مسيكر. جري خبيا هندك بقري. بله. مسيكر يا لكن مثلا وقتك ركعت كيكر تسبيكي دا عالي
یا دودیا کر یا کادنی یا سیاه کر یا کانی یا چارا کر یا کادنی وی هوای کاره او بکن. تمام سیدا. تماشاوانه مثل خطینا سیدم سعد وهابی استانبولی. الو. الو. استانبول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كرم كن. سيدايم تشاني باشي. رحمة الله بابي وخدش ورازي بون شوانم باشي إن شاء الله. خدش راضي بمالان ورت تشاني باشي تيم دستيته. خدش راضي وتشكر تكن. باطمانه زعب تهديد تعزية متيقا فلسطيني. خدش ورازي. يعني تمام. خدش ورازي بخد خير ومازن كي. كرم كن برسا خوشي بكن. برسا مستر مسألة فلسطينية سيدايمن. بله. مسألة فلسطينية سر ما مسلمانة بشيء جاكم تشبكن تشبك بسر ما يعني أم الدنيا يدنا أم تشي حساب دون خد تعالى. بله. وظيفة ما تشيه. أم السيدة برسا إن شاء الله تعالى. وقوتنك من دي جايت كارم مستعدها بيجم. كرم كن. اجبري سلافي خو دشينم بياخو بابي خو دايكاخو من بيريا واكريه. إن شاء الله سلامي وسلامت أوجي قشتنا وأنا كي كنت تماشا دكن. وخداي تعالى وزوك أبجيني هفدو إن شاء الله. إن شاء الله خدش راضي بسيداي من خير وسلامت. خير وسلامت بن سر الله أنور خاطري و. خير وسلامة سر شعبي مش باطمان إيش تماشا وانا كي ما هي. ألو. ألو باطمان. وكوش خاتي كتيا باطماني. نجي دورش خاتي كتيا. نيس سيدا برسخو أو كيبكن حتى جارك دي اسطنبولي أو زاروكا بچوچك سيدا برسويناكي بتركيا جواب بدن dedi ki birisi Kur'an okumuyor, namaz kılmıyor, işte haramları yapıyor ama Mekke'ye, Medine'ye gidebilir mi? Sanki böyle hani hacca mı artık umreyi mi sordu? Böyle bir insan hac yapabilir mesela veya umre yapabilir mi? Yapsa hac caiz mi? Yapabilir, umre yapabilir lakin tövbe edip namaza başlayacak. O oruca mesela başlayacak. Öyle yaparsa şey olur. Evet. Yoksa namazı, hacı, umresi kabul olmuyor. Belki de inşallah Mekke, Medine'ye giderse İnşallah. Oradaki o manzarayı görse inşallah tövbe eder, temizlenir. İnşallah. O yüzden bir an önce aslında bu tür manevi hastaları insan oraya gönderse, o hali görse zaten toparlanmak için insanın tövbesine sebep oluyor. Sebep olur inşallah. O yüzden gönderin öylelerini. Evet. İnşallah temizlenirler. Seyda de depremede tamaşavanı megu mesela ambejin tabii evi kuhaniye vat kevin khoyastkin tayra jwara qurade dert kevi والحاصل يكي كونكت بخاني ويناكي وبيجي بولا كتيا وصرنابي ويجي دار كفي بس الافجيره تشاويه يعني حلاله حرامه شو حقي هنا كديه بلكي كو فقير به مستحق به جرى حلاله لكن كجرى زياده به ومثلا مستحق به جرى حرامه peki باشه سيدا خودش ترازي بي دياربكر تماشاوانا كيما هي. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كرمكن. Seydam ulan verin elinden öperim. Allah razı olsun. Hürmet ederim. Bir iki tane sorum olacak. Buyurun sorunuzu alalım. Birincisi ben esnafım. Yaklaşık 3 yıl önce bir malzeme verdim. Evet. Bir hafta içinde parasını vereceğim de hala verilmemiş. Şimdiki fiyatla o paramı alsam fıkhi olarak herhangi bir sıkıntı olur mu? Şimdiki parayla. Evet. İkincisi. Evet. İkincisi daha önce Mülayimler'den gene arkadaşlar sormuşlar, dinlemiştim. Aynı zamanda Hanifi olduğumuz için evet. Cuma namazı Zuri Ağır'la beraber 12 rekat kılıyordu. Mülayimler demişti ki yok aynı vakitte 2 namaz olmaz diye ondan beri ben Zuri Ağır'ları kılmıyorum. Evet. Acaba o fetva Hanifilere göre miydi, Şafilere göre miydi? Tamam, Seda soralım inşallah. İnşallah, Allah'a emanet olun. Peki, Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. İstanbul Tamaşavan'daki mesel hattiye. Alo. Evet, İstanbul düşmedi sanki. Seyda ev Müslümani ku gariya İstanbul'e dibe Filistin em çi bikin ji bo ji vî xelas bibin hûn çi dibêjin ez xwelam? Valla Filistin
مر بجيبه تستيكار بانا يردم که بشخصي خونه مالن كارن هر ومر دائم جوان دعاب که ومر بش يهوديا را نفرب که بلكي مر خلاص ببجه بصورم نيتي تشتيج دسته مروره مرو تشتيج دسته مروره مربكه و تشتيج دسته مربناتي مرو ليبيا خدا اصلا في حساسيتها فلسطين مقدوريتها وانا كد نافدرو دوري خدا بين نظما نفس از غلام يعني ملت رابيش ملت مثلا انا هنكي هنا ملتي ما هنكي هنا والله مبونت تابعي الشيطان تخوصن كو حبكيش فلسطينيا را اسرائيل جوان نيله بونت تابعي الدجاليتي تابعي مثلا örgüta دجال كو مثلا komünizm ciddecaliyete ustad bir zaman dibe Süfyan Kemalizm Süfyaniyet irad be. Deccal komünizm irad be. Deccaliyet mesela eko dava komünizm etke o deccale. Mesela vanek dava komünizm etkin o evci Ali İsrail'in o dışın Ali İsrail o anali İsrail Filistin dışın o İsrail'e da'at kin. شعورها هناك بالأوري بلاكر أبيات دجاليته والله دجاليته بالله دجاليته فكرة كومونيزم خرابتر فكرتنا مثلا هندستان جيلك را عبادتك دي صدبير وقت دمر جنازة وان شوتين خليا يدابين كم كدبي بهارن جنته باوريا وام جنته هي لكن كومونيزم دا باوريا بجنته بجهنمه بملائكته بأنبياء بخدا بپیغمبر 5 رکنی مثلا اسلام 6 رکنی ایمان بتشکیتنه فكرة دجاليته او سر دجاليته ولو الميش بكن روجيجي بكن او تابعي دجال. محافظة بك السيدة مسعدة وهابج ميرسيني تلفونك ما هي الو. Alo selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah buyurun. Hocam benim bir sorum olacaktı. Buyurun. Benim eşim şimdi promosyon alacak. Evet. Eşimin bacısı kiracıdır. Bir de hani ev alma girişiminde bulunmuşlar. Yani bayağı 1 trilyon borcu var. Evet. Yani şimdi biz promosyonu ona versek hem düşüyor mu? Tamam Seda soralım inşallah. Bir de eşimin teyzesi de var. O da kiracıdır. Yani evi yok, eşi yani doğru düzgün çalışmıyor. Ona da versek düşüyor mu? Tamam. Tamam Seda'ya soralım inşallah. Tamam. Peki hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Tunceli Tamaşıvan'daki meheye. Alo. Alo Tunceli. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Seda şabab xeyr be. خدا خير بدي واسر شعباب خيرات مش فرصة كامل جاي فرصة من وها وقتك از معاش دستينم از طريقه از بيجم دكم زير كرمه evet إجا من زي ما هي من تكرا زير أفادك جمن هنكي بدين طريقه من يجي من أو فكرة يعني نورمال من نداناوي من زير بازار جي كربو أو كربو من زير بسندا evet Karım cera bejim vay perimden bejim 10 gram zer pesi. Mene 10 gram zer bitsen bakım nadata. Vay az peri 10 gram zer dedim se tiyeci çeçar meydin ektin gebet ye peri 10 gram zer ya 10 gram bazmen tiye diyeyim. Via vay merif kuştek bike caizse ya gerez pereti gidime pereti jek. Bu çafeci ise merif kebetenga. Ye alternatif ki vahat şeymin. Mingo az bazım bestinim bazım bedime. Böyle ve çafeci ev cihulke ev zrar bikete da ama çima boş na zrar biken. Kam Seda pırsın. Am Seda pırsın inşallah. Çedbi. Evet. Baş amaneti Xuda be bxeyr ve selamet inşallah. Xuda jwa razı be inşallah. Seda tamaşavana kimed be beri 3 sala mesela malzemek frote yeki و هیچ پری من دانه از ایرو هنگام کوی پری بستینم فیتوی مالزمه یزلگور ایرو مثلا او مالزمه بچقاسی از وی پری بستینم آن او وقتی کم دایه دست بستیم. أنا الجوري إمام مالك الجوري إمام يوسف الجوري بر عالمي عصري أو بإيرو فيت بتشي أو بإيرو جي بستينه. مثلا جمهور دبي أو بتشي داي الجوري بستينه لكن جمهور که ایرو وی حال ترکیه و پره و شکاندن دیتی بیا و ساندگو یعنی مثلا مقصد اوش جمهور از غلام یعنی اکثر علما دبی چه دابه اوه لكن امام مالك امام يوسف پر عالمی عصری دبن ایرو فیتی وی بچه و فیتی وی حساب بله سیدا اف بدا وجد پرسه سیدا دبی ظهر آخر
جاري متكير بين السيدة ما جهداري كير السيدة بيد وقت كده فرس ناينا كير جينجي وأزناك يعني أمش الأفتوى السيدة الجور شافعية الجور حنيفية أنا الجوري شافعية الجوري حنيفية الجوري حنبلية الجوري مالكية سنة بري جمعة شهنة بري نيفرو شهنة بري جمعة جي أوهنة بستي نيفرو شهنة بستي جمعة جي أوهنة إجا سنة ظهر تنن مذهب إمام حنيفي دا يجتنن مذهب إمام شافعي دا يجتنن سنة ظهر تنن حتى شازدار حتى دكنتش كيف صاتنن بس تماشا ما يديتري دبي مثلا زلامي من بروموسيون أخو بسطيني فقط خوشكاوي هيا محتمل جدا دبي الجوري أو جوي خاني كرينا وديني وانا كهيا يعني كأنه كارب دي خوشكا خو يكون البعض كارب ده خوشكا خو كارب ده خاطيا خو كارب ده متا خو كارب ده آبي خو براي خو كمستحقي زكاتي بله الفرد مالا خو والخون كاري خرج الفرد مالا خون كاري لكن يدر با كارب ده اف جاميري باشيجو كو تلفون كرد سيدا دبي زنجاز معاش غودسين ماش خورد ما بزير اللي بلج بوكو دوستكي من دين برج مخوستن من او برا مبرتي دايدا اللي بليكم دابانا بزير مثلا من يوقع زير قريبانا كارون جاكو از جيب خوازم از وی پری کاچ خازید که از بوساش بخوازم از پری کوب دایج بخوازم انا پری ویجی بخوزک پری بده بزیر زیر دکره پریک زیر بکره پری گره پیشم به ای وقتا بده که هی مثلا هی دیگه که آبا کریه یعنی پری زیر گره پیشم به و مثلا بدين چنابه پردانه دوی پراجوک سدا اصلا بویا سبب ایرو شو اف سببك يكو اف اوك حرام جيبويا نا فائز مرحمتنا ما يعني مثلا وسابيا دين ما مثلا دين خير دين شي يا پیغمبر مدوي وقتا چمه معراجي من هيرت يا خير الصدقه يك بحشتايه خير الدين بحجدايه بله خير الدين مثلا بيرك محتاجه بدين اشتت خوزه تيب دين بديب حجدايه يعني خيره وياك بحجدايه يعني. بالس شو إنسان يكون دين تخازي ذاتا جبوك محتاجة بلكي هي محتاجة تخوز يعني هنجاك مو وين رحمل هبدو بكي بلكي جوي كاري وجوي بريتي زحف ترجي جي بلكي خير وبركة جرا مو رحمل بكي خدي رحمل مروف كمان ما لسف اف سيستما هانيك اف رحم جرا كريا برسكي ما هبو سدا ما جواز جوي برس ما مهرنا بركي مساعدة وهبي اف انسان مثلا بجن بوكك شخورة خوازن هنجاو كل هفدود كن بازار خو فلان مثلا ام بجن دبي وهو قازير ام بجن چار حب بلازكات يبقري برمهرا بخبر مهرا كچامدا فقط هنجاو كو مهر تيكر وصالفتكن اما هنجاو كو مهري دكن مثلا نا چار حبا سي حبا وكيتكن ملا سر سي حبا مهرا هني كد بري مهرا فيجن كي وكاكو بازاره وكرنا چار حبن ان سي حبن سيدا وكاكو بازاره كرنا باوي قيسكي يا قيسكي السر چارا كو بازار كربن بازار قطان بن او چارا بدن مالا نكاح دبره مالا علاقه بمهريتنا مهرين كره كي مزيد بك يعني مثلا السر بازن كي جيب بره او السر چار بازنا سيدا اف تماشاوانا كيما دبي دونه ماكو تدي قيزو خورت نشانلانمشت به و دفي نافدا قال جرب بي عدد تدش خد دوفدريجي تكن في سورجا نشانتي و اشتا زاتن وي هفدو ببينن زاتن بهفرا خبر ددن و تلفوني هركز خد بريكاوات هنا حتى هنگاكو دشن نشان دكن تشتي عولكو تخوازن دبيش بو كره غريك اون تلفونك بخوازن يعني تشتي حقا مصيبتك مازن ايجاد بيش قصدا مهر بك اشخو بوكو نحرام بي هنجي بهفرا خبر دنيجا سيدا كو بهفرا خبر دون هر تشتي خو جفرا دبيجن هي ناس زوجين وكاكو زوجي بهفرا خبر ميزان السر بروزكي هندك بهفت كافن و هي دعوتنا قريت ميزان فدود بردن إجا أفني كحد ويدو نميدا سيدا ونش توصيتكن مهر وري كرين وكاكو أود بيجن خوش حرامي دور بكن باشا أن مرو مهرينكي وجبوكو تدبيري بسطينن بهفرا خوش هفدو دور بكن أو هيجان بمين حتى وقت دعوتي پر أنا مسرتين باما بهفرا زوجينا نكاح جبرينا
ومثلا نتشونا باهف وتين هف بردن إجاك هف بردن إجا سر مهر المثلي أو دوي جمرة أو دوي جمرة مثلا سرويها وي وقتا إنساني كو بهب قوان مش نبن كو أوي مثلا جهب حسنكن جهب صار ببن بهب را خبردن قصوري هف دبين عيبي هف دبين إجا جهب واز geçmiş dibin او كناكن تشيتره يعني مثلا مهر ناكن تشيتره لكن كبهب قوان مش بن امين ببن مثلا او دهاج هب حزبكن تشيد بكارمكن بله سيدا جباطماني تماشوانه كي ما هيا الو كرمكن ابارا بخير سيدا خدا خير بدي ورحمه الله وبابي وكرمكن سيدا مغوزه برسكي جوكم كرمكن سيدا ما بيسكي خدانا خواندن بله و ما قبل دربيش كرن معلومة ما جزحت أزيت بارا ديت بله عجبا قو ياردمي بدنا ما تشاوى يعني أو كتير هاي نينا قلنا يعني بإذن زلامي خو ياردمي بدنوا آن بإذن زلامي خو بدنوا ونكشان يعني معلوم مامور يعني قو ياردمي بدنا ما تشاوى أو كتير هاي نينا تمام أمش سيدا برسن إن شاء الله تعالى تمام سيدا شعبا بخير وسلامة ما لا أبا ما لا وجه أبا ما تخلي إن شاء الله خير وسلامة بين شباب من خوش بله سيدا تماشاوانه که میدیتری شرنخ سر تلفونیه الو كرمكن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخيرات السلام أخوة سيداتي ده سيد راميسي خود جوارازي به تدید معلومه هوا بی افایبو بوری هیوا مولیدو بی ویجا من نري مراتي ما تشاء بقاقول او مشروبات ویدیویه پیس دینن دادین بر مولیدی و مسل صلوات دادی و نزانه چوا دادی و یعنی کسی دور بیره چل بیجه یعنی باشه امش سيدا برسن ان شاء الله باشا بسوت سيدا موجودتي بخير وسلامات سرچو وخير وسلام سرچاویم اهلا وسهلا خود جوارازی به سيدا اف باطمان خوش کما گفت به ما زارو که خو دانا خوندن موا مازن کیا مزو ازو جاندیا يعني مثلا درما باشا کو جاري علی کاریه مرا بکن ماقی جائزه نجازه انا كسلامي وان اذن وان بدن كهارن مثلا اوجي مأمورية يمكن عيش بشغلن وقتی که ظلام ایزن نده گره پیرک مأمورية ترک بکه ایجا که ایزن آوی بده او معاش جیره معاش خوب بده که کاره بده tabi izin jmeri خوب خوزه باشتره لكن بي إزناميرجي كاره بده دوي بابي خو يعني أو بخو بالشغلة ومعاشي وهابي جمعاشي خو بدي ديا خو بابي خو شو أفجأزة نور سيدا أفجأزة كوب يعني وقتها كوب مير إزنا شغلة إزن بدش إزنا شغلة بله سيدا وكو معاشي وتنبي جمال إزلامي خو إزنا إزلامي خو أنجاق كارب إزنا إزلامي خو أنجاق بله سيدا تماشاوانا مشترنا خيد بي اشتا مولود تيخواندين وستر مولودي تميزيني قولا دانينا ويا مالي إسرائيل بسكويتن كاتشن والحاسب قولا باسكن نا أو مولود قبول دبان نا أو قولا قبول دبان نا مالي إسرائيل بينا بدا بر مولودي شخو مولود قبول نابا و بيقنا كارجي دبا بخير خالصي نابا بله قالك حفظه خوش باتشتاب كنا جسيرت تماشواني ما الو سيرت دنگ تلفزيونا خواون كن إن شاء الله تعالى بابرا خبر بدم ألو سيرتي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كرمكن أسلام أم تقول برتكي جوابك كرمكن أم لوجه داريتكن كرمكن أسلام خباتا پیرکان یعنی چالشما پیرکان اسلام درست آن نه درست بید اسلام بیده پیرکی گو مثلا بجن میری بشغله ظلامی بشغله مأمور به و مثلا بجن پرویجی ده حبیبی مأمور به نسخلام و او جهره گو بشغله اسخلام او خباتای پیرکی درست آن نه او پری گو قازانج دیگه اسخلام خارناوی درست آن نه اسخلام تمام كامل سيدا برسي إن شاء الله
تمام اسمع باشا شباب من السلام عليكم شباب ورحمة الله. خودی بخیر اسلامیش دیاربکر تماشاوانه مثال خطیه. الو بله دیاربکر کت سدا اف بو وناون چی دویج نزغلا مثلا بی پیره کی های ازلامی و مامورا زارو و ناک مامورن دو شغلن که انو درما و خوشه تبلیغی قاس جراب پیره کاری به شغل با جائزه به شغل معاشی به پریوتی شغل پیره که جایزه لکن شرطی که تسترلی به شرطی که میرارا به تنیرا دیجیکی دا نمینه و به شرطی که مثلا وی معاش خود بینه مثلا او که توزيع بك لما خو ومثلا الكيو بك لكن مثلا بمرارة بيت تستر وتستر بتم إسلامي نيمة وبمرارة حسر ونشر ببن جايزة بسبب فتنة بلا سيدا سيدا اف برسكي ميدي تريجي دبي اف دعاء كرن قال جاد بي دعاء ما قبول ناب يعني جبوكو الدعاء قبول ببن بدي هنجي الشرطي دعاء شنسدا مرعود شب جيبينه هنو كدعاء بكي بوكو دعاء زحت قبول دعاء شرطي دعاء قبول كرني قالت بدنا مرفدا حرام تنال وقال مرفد دعاء بك دعاء تشتيكو مشروع به تشتيكو مثلا القول الشريعة به ومثلا الدعاء بيخمبري مدبي وين دعاء بكن إلا دعاء قبول دبن وقت يكون حرام بدنا إنسانات نبا وبتشي مشروع به لكن دعاء هي بيصل شو لا قبول ده دعاء هي مثلا تشتي كنت خوزم بيغمبر بي خويت على يا عينوي تشتي دوا ياجي دفع بلاكي سروتك بلاكي إباطة سروت خويت على وي بلاي سروت دفعتك بخيراوي دعاء ياجي القيامة خيراوي دوا أصحابي بن بيجن يا رسول الله شاغمي أمد هازي تربكن بي خويت على هازي تربكن يعني مثلا الدعاء مخ العبادتي في خنبري ما الدعاء بين عبادته يعني الدعاء بخو عبادته وقت ما الدعاء بك ولو قبولنا بجد الدعاء عبادتك لكن دعاء إلا قبول دبا إلا مثلا إجارة عين تشتك ما بتخوزات داينش مربرا ياخذ بلاك سنة دفع كرن ياجي بدا آخرتي دا خد خير يدنا دياربكر تماشاوانه مثال خطيه. الو الو دياربكر الو كرمكن دنگ تلفزيون اخو بگرم خير اخوا. الو buyurun. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. buyurun. دو هفوريم هبو كرم كرم الوجه هداريتكم خش كامل. أيكا سرن ديشة كم خستي دكتور جالس نبى مقيش جيك جمرة جنيه ياتنيه. قلتن قالك تورا خوش يبكي. تمام أمي السلام. تمام أمي برسن السيدة. بله كرم. boykot mali bigre menizam boykot mali se güneye yapıneye. Boykot mali muro bistini güneye anne güneye. Evet. Tamam Ahmet Seyda Pırsın inşallah. Serçava bxeyr و سلامت بناماتی خودم دیسش دیاربکر تماشاوان ماهی. الو الو کرم کن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خيراتن. شهرازي سيدام سوريا مكرابون. كلام كم موقع داريت كن؟ سيدا أنا كا تشبونا مثلا إسرائيل أو فلسطين ده. Evet, buyurun. Mesela İsrail Filistin'de ana mesela boykot emdikin mesela Coca-Cola yazı İsrail'e em diye boykot dikin. Peki شوينا مثلا سعودي عربستان جيكانا مثلا اليمن لبنان كوزي دافين مثلا قطر يعني سعودي عربستان قال مش لكن مثلا عمري وحجي تشاوا بالسيدة. تمام أم السيدة برسم. خذ شو راضي صرت شعبي بخير وسلامت به. أهلا وسهلا نعطي خذي بل السيدة دبي اف تماشفاني ما سيرتي دبي پاردونش دیاربکر دبی دکتر جمره گوتیا سریمتیشی است. شما دکتر گوتیا پورا خوشی بکا
يعني مبراهجي كده محصورة كده معذورية تشكي نابه مثلا سريوي كرحات وكارا بوريقشيت بله سيدا ومالي بويقوت جيت ديسا برسيا قوتيا هاني كرينا مالي بويقوتي مالي إسرائيل أنا مالي إسرائيل نزعنا بوني يالنس يعني مالي إسرائيل بحمد دستينا نزعني مالي إسرائيل بريا مالي مثالا والله جرن نبه مثلا يوسف قراداوي بي مثلا مروه كمالي إسرائيل بكره هاوي هنكي پره بده إسرائيل بجا آشتارا بري قلبي مسلمان كي بده مثلا ديالم كي كري سيدا نزاني بو كري برا مالي هناك قولا مالي إسرائيل وي مالي مثلا بلا بيني دي سمركتي دقش كده شونا مالي كديدا آن بلا استعمال بكي وياكو دقش نكن وي مالي بخي تدي بش بوكو بنزانه بوني آنيا بنزانه بوك بينا دقش بكا كارا يعني دقش بكا كن كارا بخو جيشيجي حتى بله سيدا افتما شبانه ميدي تريد بي امسر مالي اسرائيل بويقوتي دكن لبلي سعودي جي ام بيجن فوزيكو تينا اسرائيل بري اسرائيل او وان قال مشتكي واتقيني دفيد روماها نيكي دا چونا حجي چونا عمريكا شاوية أنا سعودي إسخو طرفدار إسرائيلية إسخو هوالي إسرائيلية إسخو ياردمجي إسرائيلية إذا أنا چونا حجي عمري أجبري داد بيجم چونا عمري إسخو عمرا سنة قطنابة عمرا سنة ياردمية بفلسطين را فرزة فرزي بجيناين هاري سنة إدكي إجا أو سنة جي أنا رابية أنا حج مثلا آفكي تبكري بينش كاغدابة بده كاغدابة حج فرسيته يرادبه درتشي حقي طياري مثلا تشي عمري 3 مليار دي درتشي حجي 40 مليار دي أفيا زيادة دستين وفياوي حجي أنا نفرسه يعني مثلا هر تشي حجي كرنا حجي 100 مليون پردشه مثلا پریک تشتا زیده کرنه و زیده دستینن مثلا فرضیت رابیه وقتی که مثلا انسان که چقدر زنگین بجی ولو که مثلا زیده جی بستین المال وقتا حجی دا جبو حجی زیده پره بفروشنی که کار حج نک بله سیده استانبول تماشاوانه کی مهیا الو استانبول دنگه تلویزیون آخوا بگرم خیر آخوا و بمارب تلفوني وخبر بدن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كرم كن. السلام عليكم سيدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ان چاوان اصلا. خدای جوار راضی به اون چاوانم باش ان شاء الله. خدای جوار راضی به خدای ما نوا کامل که سیدا. اتفدا کرم که بصحبت. تیم در حق جامعه دا تشتی بود یا. جامعه کی سه قطر قطع بنی غین میکروفونی تو دنگ نی. او میجا قطع بنی تبه نابه. Tamam, hemen Seda pırsın. Yani naba cami de merdiven açı. Derveda yani dergi cami ayrı Bodrum'da ama sadece denge mikrofon istihari. Tamam, mefhum ki hemen Seda pırsın inşallah. Başa? قدر حتی دست و قدر حتی بده و سر چاوی مامانتی خود ابن. جمالاتیا لسه تماشوانه کی مهیا. الو. مالاتیا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كرم كن. سلام مرحبا. كرم كسر شعبي أهلا وسهلا. أنا موجه داريتكن. بيرو. أنا يبيع دعاء بس كنت شوي يبيع دعاء في ماذا دعاءكم إسمه برامين في السنة في دعاءكم. إن شاء الله تعالى خداي تعالى جبر عزيبة إن شاء الله. أمانتي خداي بين أما جبر دعاء بكين ونجي دعاء بكين خداي جبر عزيبة إن شاء الله. بله پرسیوتونن. آره سیدا تماشاوان ما دبی جامعه ما سیقتا. بله. هنگ مثلا بودروم دانا مثلا مردیوانا شخو دریه بودرومش در وقت که جامعه دا. و دنگی میکروفون جنای بودرومی المجاوان و جماعات بودرومی دا چاوه. أنا قدنجي ميكروفوني هذا المجاوان صحيح قدنج نتشي نزان كينجي إمام تشركوعي كينجي تشسجدي كينجي
رادبر میجوان چناب چناب گره که دنگ هریه نوسا گره دنگ هره بله سیدا سیدا ام تخوازن برنامه خو خلاص کم سعدا وجیه بی تماشاوان هیجا ام ایروجی هاتن داویا برنامه خو حتی هفتیا پیشیاما دیسا روژا پیشنبه دوی ساعتا هانی که دا ام انشاءالله تعالی دیسا الحضور آوابن تبدأ بمنت خير وخوشية دا خداية تعالى خوشية سلامتية حضور ابدي تمام مسلمانة وحاضر راجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.